الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kwezi mafundi watu wa babatu wazazi watu wanasho watu wanama wanzani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Usiku wa leo sikusudi nije ya isimbabi harumandongo mbili. Shukran Shokat Mouli, Allah yahfadaka. Merci. Je vous rappelle après s'il vous plaît. Oui, mon achewa al-marhoum beau-frère wa marehemu Zainuddin aongea njia wangu laudio. Shukran ya Shokat Mouli. I will call you when I finish. Kwezi watukufu, zilo muhimu na kaujajiri hadisi mbabi vanu lo jani mwabia ni ya ukana ngabo suje mbili muhimu. Eze suje mbili muhimu zinu amando yaho wandu ikayao ngwa saidi yao edhuluma rawarongoza lelo wa juaina tasiwa tungori chini ya rongoza ukanana mwone zinduzi hea na mwone bangabo jau ya bili suje boko na riwanike rowajibi waone zembizi liyo bonti juu rowa tambi hao ya bodo wakomori wonti pia iyo maudhon wakongi muhimu. Haizu watukufu, sujet vite fait amando. Allah subhanahu wa ta'ala haruma surati al-kahfi kajaka wala waduhamba qala alam aqul lak shanyinyi wakomori ngari mwambia woni yaukana qala alam aqul lakum ekari jamwambiani yauka waukwati yabo haurengeza waukwati na haja nanyi wawisha mwafilisha de mabosho ya hao mkauridungano rilapisa uka ewaho eufanyo ekado hiba enda ifanya ndugu zirwaji jumwambia nukana waongo yabo hezi faida za hao rimwelezani rimsikiniani mharai abasainu kabati mbaamfi kabati mbanyama ka joai makatira nayo tideshira wandu wamba na mdere na majoi wa mtidovuriza wandu nganu na majoi bahunuka yati tababoraha ya boraha tsazinu zija leo tena zambwane le jimbo ngamreje yo tena mjemdeshemeza engeti kandanyi tijona hayana be ntwambia wala wandu bazinu warambia uka oyimru wa ajabu wa inugu ya numa fujari ya tuno kati unwada amia huwa na damu basi emba anfeze fizi tambali ya yuata kwa jafikire na mna ya unjidi abasanga mla ufama angare udo na shingo ruto na shingo geshiziliwe yabo ya zimbe ya tambali timambia ni yaukana vanu harumeze direkte miunji haruma direkte abtishi anu wamba undabozinji wamba umasakala hata mitwamba netawe mimi wanduji perimete wanjia wanlapiz halafu bona wandu kwamba kana ranti bakaja hupara illa qalila minhu badi washashi ranti ba Fakhruddin kajama nambeze rakartwali sapa kondu waja pia na walinde waje na mwapare waje mitido mwabiane namna hiyo na mteze jebu na mitransfera ina baanu na bezera kabisi partage pia mimi mitido mwabiane zerongo hizo mitido mwabiane hizo haizo wanduaji wo ujiperimete wanjie haina dakika wajiulengo wala pizao tumwambia ni ukana kabati maji kabati mwenje wanwa ulwa wao ngaboduluma na hizo zonti pia Mwenyezi Mungu kajaza amba ya ukana ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. C'est bon, Shokat Mouli, je vous appelle dès que je finis le direct, s'il vous plaît.
wanji ya wani baba isaina katumtwa mami de pufure kwa Zainuddin mnaanza kuona hebo haizo tukufu Mwenyezi Mungu hamba daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan wakati woko wakawantu haruma mji au harumanti watulidia wakawishi adabu na amani na usalama aminatan mutma'innatan kabati unafiki kabati tabiambi kabati ufujari yatiha rizquha ragadan min kulli makan ema riziki akaula dobarini ema riziki ngala wao boju abibane juma tu ala pia commerce hunu dele dima hundo ulozi Mwenyezi Mungu akawaruzukia fakafarat bi an'amillah wende na ukufuru hatwa biyambi na ufujari na dhuluma faadhaqaha Allahu libasa al-ju'i wal khawf Mwenyezi Mungu hapropage zenzaya ne harara abunge garumwambia unikana ekarija mwambia ni uka wantu wandu hajana abunga bo sefaderi abunga bo kaderi abunga bo jaujau ka ministri wa hededima ali ministri de l'economy enga mfikiriyo ukazongo msaidia zamba ola mndu ajomlisani awa sangwa ndo arenti warejeze ulai corona wa igerendo ali wa igerendo une de corona zemelipia zizia zende sibaki Dubai basi yetu nongoza hatu basi abunge wana mjuwe jao wana zimfi walobarini iyo dezemeli de tsobale wana zimfi o wanankuhu emba izo zotipia iyo de namna ya wandu wasona zisabu ni mwelezani mpaswa ni jurana njabu ngemiti kandani sijona haya njajo subuti ni do propage ya ukana na mwone sardini na mwone nganu ari mna baso wakaral kuma basange 15 ari jau izo ngamsitwao tiparani wandu wenji walokomori wallahi tiparani wandu wenji walokomori wambahindi osta ebango juo wanaze melika zituhuja sibabu kama liswefu ne grupu ya hokana mnameli ngujobala janza ba huwa hari mhapula shitwa zuma jana maili na zuma jana mara kartwendo wenza shunga wala warudi ngonji yode unikwa jile ya ola ya tintano uvaya no ulibe majana maili ezeri ba izo zontipi ya mwanga mfanya wandu makri Mwenyezi Mungu amreveni la mzimba pale waona kwa wasikini ya diaspora ya kaulazimu wamba wafanya wahara Mwenyezi Mungu abasangu tofanya izo ya nzao abonke sika ujabani mwambia nikana hani allakum bon appétit bo akomori na msebanga ba galaka bo mani bokonyi kamiyadi gabo mani meji yalo yuna mode mwayale na mleze landane mabuku aya na mreti hizo ntwamba pia mwende mwanguwe ni wanasheni wa kinafiki mwende mwarenge Mungu anabidi wa mreke wanukutijwa ukana Mwenyezi Mungu na rehemu mzee Jalime ya za Munib Jalim homoroni Mwenyezi Mungu na mrehemu yaghfir li al-madir wombe zaidi mwari swala za janaza bomwana ma Munib Jalim homjini moroni aina mala kodo ulio unaambia ukana doju wa ukangojo tafanyi wa hatango jwamba jao basi wangu wajenda wakupe pia waje waringe jao na mwishewe hizo ya hamba jao kamjoula mama jante na mabihiro na boraha woko mwamba weide mwema wede alingana nani uwo Mwenyezi Mungu de hamba babondo kore mmalito uni yo mtoti bana ina hizo amwatoba shemi tume hale wakaja shemi tume wandunga boyamba ibtila una bala ibtila iyo ya mndu boika yao ngwe na imani gusubiriwa alafu Mwenyezi Mungu mlauzia ngalike ngujo resist shabala idola wandu masisa mazaha wanafiki na twabiyambi na urahitwa na dhulma alafu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yowa pinisi abanga wo Mwenyezi Mungu de hamba haruma surati an-Nahl ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف مكان إذا نقول بكل وقت وسيرندا إذا توبيامي هدولوما هايزو زونتي بيا زندها تا إلى عذاب يتسامباليا abasa haina mdungu tuamba odo izo melike tuja banu kwa batuja mbaza fureti banu chao ekele bawali wone hangeli foja ekaja uja abasa wa dubi ezembuzi juzi tuona warwandu nda wahibambuzi ne wakauzi baso embaba ajabu na himidembu bya tukapulosha itwa mbaba mzauzi kama timba mahakama kwa timano itoka yonti abonge ni wandu mwambao toujours emergence d'emergence timwabia ni ukana ekambaki ya wata 2030 kamjo ufapia azali kujobaki ya badaine familia yake kwa na utofa wa justice ekayo d'emergence rythme ibali wao na mulide
wanyi zambani marehemu mzasa na usufu ikoni azijija kwesi izijija kutanga mchukuringe mafoto anu unozo ngongizonjiro anu bayinga ngane mapesa kutina bayiro abo banu ngari banu ebe anga ebe jaw parce que rizamba ukana nyika mdo fikiri noza autosuffisance alimentaire banyika mtutanga shanyiro utoramba zalina lawe shamrejeza hindi baada kaja kana tafikira nyi mdoda nyina ikamtina tafikira ngena mretensia wandu irengwano wale unaweza fikira kama zuri mnikeni fikira kama uziste amonge ma aswaba min musibatin musiba umhurauni undo unafiki na bomadaza mtuhanza mwabeza kweli Mwenyezi Mungu twa inguoneso waka mtu yakausomesa ndongo za sharia hedi bala dhulmu ndashoni bala mtoa aisabari ayo jawa igebidio baki mwadilifu mwadilifu ngojoka isabari mwadilifu haja ilo ndo kesa isabari watu wazungu sana ndini hatamba ega mtu wao emana na dhulumu wala yakaza ananifanya uzino dabo batumti madani dabo matula mama juha madaye haki alafitu ngizandwa abenge banu ezijiriyo komori nyinyi de sababu nyimde maolo koti baharinga mjovurizo aralimbili abasaba inge mvurizo ziranibili kamna una bayirumle ngena mlema pesa tikawona ndoko za comedy bana basa za miswiri mruyenda ashitaki hari wanjia mru magazin haundo mdola nge pu halidenge gutoli pini gutoli demana ngoro zukazira ndo wole pu hilo namna hiyo sababu remma wole pu hilo namna hiyo gutoli tabisha abengo juwele pu lini zola renda anuka mina tohole ngamina fromage ngamine zirupia irante zirizopia zende zikaula edaftari eshiyo sha wandu walona zedene yode bahindo le pu le dala hala basi bana basaha ngamtuko kufanya jele pu ngamtuko enda mwende mwaleze biye boko kamna unda bayirumle abunge ila ule namtaka iye ndo hamba nge abas namkayo mdora wabani ngena mkayo mdora wa mwabesa ina tasimdo esardini heya panuno ndo nikaba tuzo no ngizentiro hunu eize ziparo kante mandai mkanza zikente mamjotungua wedi na mafujari mdware yako tina mzina danyi nao mwambia nuka kabati mwenje mduri lapiza mwambia kabati umaji mduri lapiza mwambia nuka ngapo widi mduri lapiza ngea basa nge dazila za mjoba nguize banu halo ndo adolivo ale 30 abasa ngo tolivo wakati la uyo otolivo cash special wakati la uyo ala 2020 ala funga mfikiri ritmu hiyo kamtoka mura 2020 watina lapitali watina maji watina mwenje watina unono watina jao sambanga mjoko mazamoni pie ke azali wangu kwa bata 2030 alors 2000 emergency yake une emergency mwidinda yode babina katama bien ya ukana aboraha ngabo majanze ngabo mabihiro ngabo mizingasi ngabo mbweza ngabo nyamba na msobari ni mzidunge mwede mazile bo bakamnabula mfika mnabula nyama kamnabula kwa izo zo pangwa ni wandu walona tartibu wa commande autosuffisance alimentaire e bali komoro mporonyo da ubi e banu zembuze banu e bari yotu mu banu izo rizamba kam jama tanga babanyishanyi de zidamba zalia lawe ngema hakume yakopangani da ene Zelanda akaufikiri hindi wa rejei ema hakume yakopa opangani da ene Zelanda ne mabuhu akaufikiri ndongo hindi ngujana ngensi yado wandu banumdu ambakana banika mtutangaze ide banuka limpara unijerke batima sabu banangu wasingani hao wadoenda harishen libro wenda ini enda singal para wandu ba eze fikira zazali utunda maji amnikani maela fikira zazali utunda mbaba yuri amnikani mahala mdu abaga ngotuka urengeza emergency kamtuona worono omado ngejizo mwiso worono abasa ngejizo mwiso abonge ngeti kandanyi tijona haya njachorenga mafoto ya listi ndoamba ngamonao sardine ngiyo jao mbatole ngiyo jao nyama ngiyo jao aboraha iyo ndeze natija zile resulta zao unafikinele kotino msaidio ya wandu wa hafa yatumnika ni lapitali yatu abonga nyina nzaya kamti wa wade hanga nyina nzaya abo nzaya na wade abo fasira bodo mazamoni ezenza ya mloni zono wade abonga mlido wa mazamoni haya na mwede manguwe mwede mwabe ukana habari gari jofa ya bonyo ntola mbahitu ntona mahakama
mlapizi wao mulwa wao mfungwa wao mdhulumi wao mtona mwenje mtona mbahindu ngaba ngamlida ho idaketro kanado mazamoni ide abo fasira ngamlida umfe pia fasira ngamlida umfe wongonzo wa muone sheka izode zalingana nanyi kazo muundani enyi wandu amba mniko lapitali maharaya ngaba mniko mweje maharaya ngaba mniko jao wangbaga ndio miraro mampira nyoti pia hau mengosheda harumwa jana majwa makauni lapiza batsamba ukana wandu watambi hao na mangalizi lapitali mangali baindwa hula na majina mwenje mjua mukauni lapiza nyoti pia mpropage ze video aina mda sparo niona ani wono usiku ila na malapizo mdege mafuta kama mungu batsamba ukana wandu kadore yako ti wanafiki na weji na rokata ngea basa ngamjuka mbargo hinti banu mduheza bei eke saleri ye iheya mduheze bei ya hemba hindu ifao eke saleri iheya shakuna ujoka ubloke saleri uto wandu hazin urudoheza ezindu marehe mumbaya hangu mzama dalu anuhamba kana euro jikomea yo maruha non wengu jori bya emergence kamtuji tout ebana emergence batina maji batina mwenje batina msomo batina recrutement batina création d'emploi batina bargo tukayonti evan ko lingare ndo emergence au banu gare dawo o mazamoni sayo e recruter ma médecin dawo embe ha ma médecin wanga izo tipia kabati atamndu yazifikiria zamba shamdaza na mtoka yo mdambe mdudungu mdila pizza hata fasatadhkuruna ma aqulu lakum ngamjode shilezo ramwambiani sazini sanga mzionao zijama toni jajanze ngamzionao aboraha banu mdurumi hata go umusizoni hajoleche arikanza rifanye jao eza fanye hadazi na mwede madole manine mwawu na mwede madole zia siminine mwawu mzuwani ba zo ujiba sukari na mwede madole ngezia siminine ze mwawu ndo tilo mzuwani mwa ilano nuka bazo ujiba watati watuani tilao pia banga bama muhtaram na wedo wafanye mafulera mdega mdohula no man na man mndu ya mwanga mizani rimdaili au ni mtuka wa mtodori la pizza mndu ya mdunga ya mfungani mkawa mdila pizza mndu ya wandu wa hafa ya wajihana nize nguo watina mtuahiri mdunga mdila pizza ramba karanzo mkena mahakama mtusodo dhulumi wa mdunga mdila pizza mdense ya uwa o firao o hibao o dhulumuyo o izuzo ntipi ya mkawa mtodori la pizza diaspora baramba karanzo mkena maisha atu abale mapesa wasajo mnikeni kajoba kuma valizini abo yalwane mabu izo tiziono usiku ila wala holele nganu tiziono mwandi somba banunu ngabo problem ya majwa mba umleti banunu ngabo problem ya mbanganu Gea basa da tamara gele fumbumno kamtina maji ya uyela kamtina mwenje wazungu habari rabia tabile zito sawa wao ambao de mzee wa emergency ntige down ro haina transi haina transi watugori kama foto ya listi ya hezindu wako dezahe wede warege jile zankudi ekengo jorege zangu zaho mba indwaho vae jile yankudi yo yabo ekawoga na mkulubashi ya wekenge na mafilifi ya wekenge na mbelembe ngezijuhu nji yabo nuri nike majana maili la hawla wala quwwata illa billah ngamonao tiwambia ni harumwa aya wakati Nuhu wanda wadofanya Nuhu sinema hai Nuhu ambawe mtume utakofanya meli fa inna naskharu namnitasheye namni rohori banga wakati njo mrohora na basa gea basa tiwaba tijibala tika uzugwa mtijindi ni tiwaba makaruto ya baso atantunda amdia nikema refugee bana aina tede wala aruma sorti ya perifu bala ngambo bala tiwanika zino pia Allah ibila enyi
emna poisson we yabasa ngo mjokanga bando zinkanga yazi joro habo abasa ngabando zinkanga yazi joro habo abasa zindi zora ka umsikini yani wallahi unde bayrumle abasa ba ni ujobesha mtata hemba hiru na riadi kana kaunda bayru ali ngojondo shindoni ale je marufu na izoti za leo parce que kabati yakaufikiri namna ukanenge bajiri cyclone ege baja problemu eke baja wali mjiro bajiri ndugu kata inga tukofanya wajiri za hanti kata wala dungoreremba mafura emba mbati emba itungu inga tukofanya mdeme koti ham dhalimu majua ham nafiki hadui haqatil zinde zalinganya nani o wastahimili wa wanaone zembi ya Mungu hizo daraja shani makauremele koti bon appétit bilhana wa shifa namlemne sardini o alone mafura yazidi o watona wanje diare au kama bilu mharaya qala alam aqul lakum mkawhapia batambo mpira wote muhimu abasa mpira muhimu Faransa bo washindwa juzi wala ngwanongo nisela pitani wajuli wasa wajushinde ijao nyinyi tambana mlemnwe mpira wote muhimu mkawhapia munlapiza muntafanya hata shatika harumi haki aho tika harumi haki ngea basa ngea basa mshidi mjaba premier mrenge coupe du monde mrenge mwende Kameruni mwende sijida hubi ngea basa utabi hondo dabo namba mrengo mapesa mrumiliwa ya tenende ya roa mpira wa usiku uzima basi voilà izo nizo nakanza rimwambieni ya ukana change ndongo mhimu tifi jona kaya la sabuni mhimu wa shashi wa resisteo waudu wandu wako change ndongo na mwede mauzise ashabul kafi wandu wanga ngabo wamba sayakuluna thalathatu rabi'uhum kal wa yakuluna khamsatun wa yakuluna sab'atun wa thaminhum kalbuhum kam min fi'atin qalila ghalabat fi'atan kathira leo tena kam tu amini ukabalari kam tashiani njema ngea basa mimi de natongeza watu mfiho watu sardini la tukomanda ngamona Faransa Paris ezenfi mafenesi yani yo commande wa hula yafanya e-commerce wandu wapashi yao ministre de commerce ministre des affaires étrangères ils sont tipia na mbele jao ngabo makia jao pia hizo ni namna ndo kufanya aruma wandu walona uwengwe shobanu kam tutanga shanya azalia lawe shakar tutanga enyi mumsaidi yao emtwerenga dabali tona fikira mlihati emtwerenga jindu litona rongo mlihati dido wandu enyi mlodanyi na enyoti pia ngebani kamtina fikiranga mato fakhari republiki ya Rwanda azale nganza wabasa inurengeza aeroporo ba wandu watambi hao azale ngebidio wale mafleri ngebidio kaze bazinji azale ngebidio cha wala fizo mjodo antiha mwende mwashanjensi izo ndizo matondo mbiani azale wana wangamizwa pia abasa yoti mnikani juice ebanu mwirenga kwa mjairenge na mtegemba binu abasa bo ilwana hanyo tsodo fusilo iho wadondo makuntu haina mduto mwana likoli ngebidio likoli wakena relation aux directions wake surveillant aux directions et mwana unjo likoli hunu ngamanzo lido jouer parcours ya hahe ulao likoli aje wengu timizi lera kadha e mwana hukajaja likoli na ikaula zimukenge na kuroa basa eza jiri hindi mbabana mzate haina mwana ulo likoli zo desa lazimu hata yatimizo msomo wake sekretari ya jokana wandu watuja harumwe kuru ya hangu almadi mwana hukajaja harumwe kuru chocha maudu hamba afanya jao izo ndizo kansa mwambie ezabaki mana hanyu halafu ngabo lié au cahier de liaison au numéro téléphone tindem na mwana mshe kutoka bagu ya somea ba roenda fobolo eza voiture ni kwa marachine téléphone ni credit na izo piandeza he ashe de mapara mbaba ya mtata hawo mwana mma ngaranzo wandu wa ili au wararu omu ikehulo wa basana kwa pula bezitwa ikakuja waswili ikabala hamidi oliobala diploma ndo hanyu ko bala hamidi amado hanyu kwa joya kana kutoka doja likoli watu jamba mndukata izo ngobo boko izo zijo saidi na mndege mtirenge embabiyo ntukazama bien kana inna Allah la yughayyiru ma biqaumin Mwenyezi Mungu kana kushanze twabia zilo haruma ulemengu ifasadi ne fitina ne sendra bonono unafiki hata yughayyiru ma bi anfusihim paka wandu washanje e unafiki neze twabia mbine roho mbine dhuluma boko ilio iyo ni mbabi na kanza ni mwambieni upande huo ngamjo upande mbachi muhimu kabisa tondo tundaranzi hale
na mprepare watukufu arushu arizela ndazisa wazidungu pia wazangamisa wala mabonu kwa toka kwali anduja mulapizo kwa midena to inde diaspora ya tongeza mfiza he anezirupia bata wabale mapesa wa mwereni. Haya ngari njiyao bamingoni mwa adhabu iliyo janatika bahanu sayo wati wa Komori tika ufanya ruqia dhulma iliyo wa Komori ngamwabio ninyo tipi hatu andu wasaidi yao ufujari dhulma iliyo kamkarade kenganyina ndongoza muhimu mwadozi fanya hasiri wa Komori wawana zijana waili wanawashe waili watutimizi 16 au 17 ans mdima yemultazima yo uswalindo akaushinda holikoli mndwaji henda mbaba hukabanu mndu kadha basi wakaumpuli amferatio yabo wautuanza wamangamize basi na balaka tujua kawego tukanza fanya metina wala tukanza kipi au basi watu mndoshe basi ekemndwa hundana na khairi mnduna tataze bakamtuoneze nia za wanadamu ekemndwa hundana na ndongo za muhimu na tataze bakamtuoneze nia za wanadamu watukufu timambiane babiyo ezabakizo za hanya ni wa Komori wenji na mwishiendo wanzongu jorengano tia wenji mtume sallallahu alayhi wasallam hamba ukana wala taqifu ma laysa laka bi'ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana an mas'ula bonga bonamna ufasiru upande unu na upande unu shanga bondongo indwa ji owanze yanzi henanzi he utwanza mana Facebook inu ngotona mndu harongo wangurongozo mndumo mjini hao olangu livumbu wono mndumo mndani olangu livumbu aina ndongo mndu ngotona mbaba la midovumbula halafu andu ajugwa rengao tago hamba kwele hamba jao hamba jao andu ali ngodu propose yana kane mima ngo mtata ngwa imajadu ngwa amigiri ngwa imajadu ngwa zidi jao ngwa zeti alfadhi kane katinjo tambayo ina mprepare majanu ngwa joka chao litora tukana ina mdia tambayo Facebook ilange ni vumbu au ngevumbu la mbese wala chao wala kamduka cha huo neze fikira ni musiba ulio basi ngobira ndo mndu atakutunda na bala uruma udatemba ndo widiwaza alafu mkaja ule hanjusize mboka jandongo za shanga mtu monesa usa propaganda ndo pia wanondo dungo uzimba wanimitide namba mkechao wanimitide nafanya chao ndo anje ya Facebook bala nge hama bala yeye de umole ze ngozo tipi abonge tikanzani mabieni baadhi ya majawabu abo miutunda akabanu atampaka de abasa ngoni mvaza ngoza Facebook eshonga shaha yoneshe bwata shanga mina maulama wenji banu wikayao zinu kwa kuzamba mikala udunga za darasa za Dr. Wajid Ghunaim Ahmed al-Muasrawi Mwenyezi Mungu na wabarikishe mafundi watu wao. Haya usona mndumzaze ndo aronzi anorja jana zililo zabari wala vuruzo mkalimani mndumzaze au mndumbaba au mwanamshebani haye hauja na mkona majawabu wanbu watukufu eni ujoso suala la kijinga la kilaba la uduzwa mnduna mrejezeso wakati udukanza rongo ngudu kalkule kadoshi unge yabwe mna hanywa ahe haina ndujozi swala baadhi ya majawabu tila yonti pia na mrenge banwa basi ni ujovuriza swala la kilaba anizo ndanja ndugo za tumuhusu mrejezi msasa umtabasi ajawabu haumete malalezi zahi mndu ya pashe ya mvio mtemba biwa nezo rugogizo njema mndu ya pashe ya mvio ola twangu anosebala ekabirkra mautesi watukufu ya mvio inuge jola wa matari Charles de Gaulle ngejola arma aéroport Charles de Gaulle destination Addis Abeba alafu nato wako kwa msiba wandu alwa ya mvio pia na baada mvio sange ndo ya juhe kwa tushi ola washire tikabana mvio gede hawe kwa ro tikabana wasipsiba alafu ola mdaro darengela mku na mnisami baba la hotesi ndo bila banano lele yakoka animenyele siri basi wakamdumda dasa bo bakutswena izo siri za hatu za ihunda bana basa wongwa bohwelela mbakoka au kafe imenye siri ya kutsweleza siri za hatu za ihunda za siri za hatu na baba soti pia abo muyelewa abangeye aina mduge na msiba mziro iyo kena utosha yukana utuona mndu kutujwa wala rendeje kutujwa utuona mvuriza swala sivuriza swala pia ndo pia mbacho ndwaji ndo arenge kafiri no limdole ndwaji ndo ende gufanywa gulo sumu no ya honde olangu jono gulo no ya nenebe basi baadhi ya masuala tano na majawabu sana abwaji baba shashe bata
kama mru hauno mru tonjua au mru wokoyeti karibu nawe swafi eban sabari watulo lo atabasa ilodeli swala kula wa komori eban sabari watulo lo atabasa na bongo unao zetu alaka ngo unao mavoyungo unao ushenzi bo kwandu ando aloze ntwabini mru ado mizo da oni nazo ntipia abujo kana kilingwa jwa lolo ngujo calcule ndro ndoko tilo lo ndoko do zefikira abenge na mrenge wana majawabu wanu mbatsi jone namba ulaka unide ya Facebook ndazando bya la présente suituro arele bya la ngulende lindranti arwo ya lola njalo na mwishia na majawabu wema wanu bwatuko aina mru udosa mkomori sual ekewe mru yeka huji wetimza za wemba ba bo eba nuku jaunda mba mru ya hulola bo eba nzabaru watulola atabasa ndo bengo fikiri ndi wewe atabasa na tulola wa emana ngo fikiri ndi mana na tulola utomrejeza mnasu alaranti ngabo namna yauka souple ngabo namna bo kongo jo mtsamba asa umbase hanywa ya cheche ya hai bo bali fasira bana ngomdusu masikini wana rupia walolo ya bakindami wana rupia ngo bakindami base ujo samdukana ndiani kashirwani woyi atunda mbamru ya mlola ebanu kutunda mbam ndo amba isheza ingofikiri ndi na tulolo atabasa nambi ingofikiri ndi atabasa na tulolo unatulolo ngojo twamuzi sasa tinokana mwanzo ulolo ngwa wena mndu yanzi alolo abo basi utomdegute bayinga mndemba maele nemba mtuzi kana uto wila ile job wamnikala umlawo emi tuzana zinelefele kela Facebook ulola ikana na wage kafanya zindi ngana majawabu boko kutunja physique ulola ngana wanango fanya zinda winga weda au atawana wadunga za ufanya elimu ngwazo kiredi ngwazo jau na mwishema jawabu bakabatu donjia suala yatuzisa mdu suala lakini labda jau basi abenge ilo dele jawabu la madukana bo iban kujalo lo atabas ngawena mrumme ngawena mrumshe ngofikiri nde mana natulo la atabas abo basi ngoto kanza fikiri iban kweli zabari ngoto bakia fikiri mwendeza au mangale utse mbabi ngumjibu mtuka tafilisha poze ngoto mwahiswa fi haya engoli kwa hindi ebanu mshahara ngoli kwa hindi tu gagnes combien par mois ndo eujanza ike combien eujanza liwa hindi wewe namna bona wadumdulu liwa mshahara hindi wewe turuti zapte ebanu wede la kafu ewe mrukada engama zo nifanye credit ngoni zishemba hiru njia au ndo uone kama shina ndivya kuna shangu to bitanziani ebanu uli bandi wewe ebanu mshahara winde ebanu jao mwanzo jo hibe au mwanzo uke kombie mshahara wangu mwanzo hibe au mwanzo mshahara wangu kendi haya abo ngutuka uone haya ila jahala sisiema passage pia wakarume amvio wo yaishia edo mana wa ya vyo amba msiba bari wala hole wakoka abada mnisami bale mbasiri inda hole wa cafe amba kutuona hizo ze siri zatu za ondeza siri zatu waluwe nimba za magauni rapa zangami yeno sideko kayo ila harara wafikira vyengo edo ya hawe ezo rogo za ndiso temu wala wakanti babo haya wanduwa nji walolo ngamjuwa ya ukana yabu lima yasha unata yabu lima yasha Mwenyezi Mungu niko weyanza umrumme ha umrumshe Mungu niko wanduwa na hawakakani kamru hawato bo ebanu kutuza ya mnai mwana bo kashirwani waya taba saba ya tsohunda mnai mwana ebanu modela pitali aribona nduko ando dahubini ebanu nduko ando dahubini kimba suala mali lo emrumenza akili yo hombele adu Mwenyezi Mungu nahupe wanaziwa na waduka wasulihifu ndugo ti mwana bangabo wana mazetwani na mahindini ndugo mwana utuka msulihi Mwenyezi Mungu nahubarikishia sulihishe au be wana ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين كفايه اللي فيه نيتoshe ça lui suffit et social ni uturidu mangeza masikini kashirwani ranzo maya londola na tsunda tamnapo abangamba mnapo komor atamnapo kaja tumhurabo mnyawo ya uma kaulu ya kilaba abungwa mbongwa nzo mndu na balango mdeturize abunge banganzo ke pre banzo ke pre ngamjuka wa madu wa bila wa aruma wa duzuru haruma
ese nukosino nongona itene ebana ndo abona lapizao ebana ndo wanzo enti ebana ndo wasoma wana ndo aluna aqidi ebana ndo jwa izoni wadelia ashe wautinda wandu ambange bidio mkena bahari mkena afi mkena mwenje mkena maji mkena lapita mkena maka wakawangwa ulapizao wewe abo wanu wana zidede na wana mabibi abo walawe wati utowe Facebook wajodo hucha no zama mnena katajuja mtu wa zamisa aina katajuja mtu wa zamisa abange haina mdu jona mdambe bowe bana kutusaya kamja ndo mnamwana tamna pomkashirwa ni masikini makauli ya kwanza mumvurize ndo pia wazami mija kutujua hizo Mwenyezi Mungu yahoshe abange alaykum assalam ya doktor ujo swala kani bana kutuzaya ribana wandu jao basi ngo tuamba hindi msoda za mwangalie basi mwangalie kimdo swala mandilo alafu ambio wakati ujoka hanza denjo uzaye boy bana tabasa kujazaya badi masikini ndo amba wakati ujoka hanza denjo uzaye au mwangalie basi msodasa ujolole hata basi tuchona kana eda ba mndugu lichibuche mndu kutocha kutuyomba isi mndu ba wanaziwana subiri watawana wala albir wasta'inu bis-sabr wal 'asri al-insana fi watawasaw bis-sabr subiri ba Mwenyezi Mungu juele rajo kunika mtu ubarikisha nchi amani na usalama sheujo ja directement boye banu kutuzaya manzabaru utuzaya bo mtumwangalia fumbaria umre nsufanya makujaishia au ambe wakati ujoka hanza denjo uzaya na jawabu mwema kujo kibua haya ebana kana maminka yokiriki wantu majomba wanzo wana tutu watiti ngabo wantu madazi wanzo wana zijana ngabo izo pia zikalite izo pia ngizo ebana kana maminka ha wi dokter ngwanzo yani reme bengi ngwanzo anesthesi ewe mrira jani ebana kana maminka ekemdo so swala manilo ngutso mwangalia wambe do Buhari kiasi abo mreme kujozungusa hata basi engana mamika ewe ndo bunusema yangu ngwanzo wanazijana ngwanzo naduhaza ngwanzo wandu walunus ndutso ambe do Buhari umlawi uko ilo swala la lingana naye ekoma mbele chapo ayo wale mndu hasi wale mitiza wala suka hata minando geju zenyu wandu bokwa basana ngabtuko besha masahidi na elimu abungo jonda hule ndabe ari bala unangena jao ari bala wala kacha ari bala ngena wala tiza wala suka kata wala mu wangu bala imana shwangu yiti ndikoza kukamdia dozi tsamndu ekana mamiga ewa jao mimi kujoambia beke kahambi weti mndu mnikeda lao weti mndu mrengi hazini weti joueur wa mpira tu mbage mndu hasi shangu tuona mndu ekana mamiga ngemndu hazi au ngemoto mtiti linikoko ni mndu mbaye enda ba usaule jiaze si papo emanueli ya hokena upata banu waisange jao zukazi rendwa harume etiketi ne protocol kutsona mndu muzise kaninga una mamingapi basi ujo uzisena mndu amba kiasi ndani banu ngena mamigo mtano banu ngena kati mamigo mtano gojo mtia vertiji bala aingo jamba tino samdu tena tedetiji ono au mangale utse haya baba josa ebanu soma hindi yokai engwazo ndo soma hindi ngore create wantu ngore mwandu wazini wala wala soma hindi wala Mwenyezi kadwangala elimu ha diplomu wengi na doktoranda wengi na jao mbona madoktora lokomori wode waunde azalenda wararia utopashia izunguka majuju ambao wasoma dura na hizo pia warende hama koshiti zamba juzi warende hama koshaza lingu bambo yeraria yenda yangamiza wao yanza unofufu wao yanza debi utu ambe contraire Balkani Kaisak Fillon opia wanja prison hawana corruption watiti nyinyi mwangamiza pienti kabati mla nafundu amaka nyina mahakama Komori ngani hali ya hanyu taabani abange bano njo kudu swado anawashe kemda toja uzisamule bano soma hiti mndu msheya some yonje mahosoma shana kati ya soma mbabi yalona mndu mmewa nshio mwastehi na wanaziwa nabo hayati ngoma
abu hayati ngo mwema amge ojo saukana ebanu somo hindi ndo amegore kirite wandu ngozo specialist ya hindi ile shirika la abu bas parce que ingawa mdulo na shirika ulo na manahe hajomba pe CV chakala ebanu somo hindi waka ebanu uja ngabo ye uni pe na somo hindi ebala kwanza somo hindi wewe udere mu university bala mdo shambwa kanza wandu wala ubinadamu wage bidio wandu wandi sojwe nemna byandu wayeshi wandu wali tu ulaba no ujinga mwinji wandu mtondo wa muze kana banu somo ire banu kana hai wakomori inde ya wakomoro wenji warongozwa babangweni warongozwa ni mabani ya basi utambi hoso afyamba mpaka nedanja hularengeri ali yaho wana wanongwa fa hanza bangozi onjide bara rongozwa ni mndu basi mndu mdunga fu alakile elegarili roha basi endele angamiza embaka fu ulange bazapeli ulanja ruma mitsango ularanganya ula bara yavurizo mkali mala ukana bo ebanu kutuja wafanya jawu walibelebe ala haho balanga abo wandu wahibao ngabo wandu wafirwao ngabo wandu wakuzobange ngabo wandu wafanyo hazi ze kalite zo sont tipia mtuju utsoja unipua kana rijenje nafanya jao waunje wa mujao ebanu ndini utoka ufanya hada wanele beale ndeli uranti ebanu lilamaka ndeli heji mide mrulo banu natonde heji ebanu lisomeswa na pia minja somesa ebanu lende la huli ni ranti ekamtuono hada ifanywa wabasa wandu wafanya hada wandu ndende hawa mezo wenje wabasa Allah amamdu kutofanyia hada ndende yarede hemezi uksim billah yende yahuzo mchi banunyi wandu mfanywa mbaya nyimba isanga hapa sanga nyama ngamfanywa hada inu mwende mwarose emiji hanyu emtoje na bafanyia hada kabla zimu mke mapisa mke jemano tablo hale emara iso kauja wastehi nyinyi mwende mfanya emasakala ya obasi mjamdenge miji kerimas ke namnibe majana maido mitiparopo tiparopa mailena feleke tiparopa bwanazi wandu wajawadi namnibe jao eni atuparo hezabaya inde hada mwende mwaifanya haya utamba ebano ya dangi yondi ndo do usiku kutoka Komori nyondo mdo Faransa kama ebano kutwenda fanya chao do usiku kutoka Komori bama amazo ndo washindi wale maile njo yapi ai dole jabu lingana nao ebano kutwenda ndo hapa nyondo batuparo bata mhogo atabo engozo ni pienongo hunu nabo yo mana njuko pia wande wahale ukure uko hunu beseze free tickets tinjema classe classe banundu papa yindu baje emagamusa je alize toro ondo ali kwa tshindo hula gamanzo walo hunu walo nezenza ya no bamu watoka ufama ile juu zambani fundise da billahi ondo watoka ufama ile juu gamanzo wase unangenende na wadisi hiyo ngela zimwe mdo elewe ukabo kweli kutina maye shambutu kwambe boy ban kutunda kufanya mbano go hanyu basi ujuwanga mizo wanaho unjaru mwa maleni unjaru mwa mitango ufa kweze ngozi dazo ntipia ujoka kuna shudo ziliba bahari urongozo kalima cha basi ujuwanga ban kutusi hawenda wapamba hindu wafanye matuli ndo amba deke usihiba ya wamanzo eketipe maile hunde wandwa yale amanzo jo yale amazo jo yale wewe bondo li kwa tshido hula kana uzisalasa tena kana uzisamdu tena hai onda ebanu wo kuna dojo Faransa ujanza fanyeje Faransa wewe uzisena nayo ataratibu mteshe wala nzoma yalo yunguredo ujanza fanye yatisomese wana yatitundo wana aungwa nzo inamba dojo ngado hore ya dojo audo mpuwa wa Faransa odo mbaisa ewengo fanya hunu wewe ebidi wa Komori warenzo unafiki inde shamanga mizani mafundi wota ufari wota mzo ya unafiki ngamazo mdoberi lwa jao ewengo ndeje Faransa mabania ya wawa mabania ya wafanya jao awadi wahibe na wadi wafirwa bora kutoda wapema ile jo kazo mharuma urengele sone ne shali ukazeba mduzunguli ya unanya malaba pa maele ukazele vushonde wa hali basi tu abe wala timoni yo tu abe wala pitalia
etire inge na sukari nji na injini nji wongure leje iho nguyen shijo andu enshio nguyen shijo andu enshio wakati nenda Misiri bayi nono udwa rirenga la likamala ambao fala kidaina marehemu Shandeli nizi mwana mrehemu ya mufirli sakafu basena ni para bufa ebo mbeza barizilo iyo asava yabo zero ngogizo je iyo sava ewe la fiança yangu sava yabo nge makini sava ya sava ukubala ngwaje nzingare ya tele menge mwema afara jana bajao aje shiziro ajiambe hayi wala tukomuna badapo hauna benge mwi afara cha umenye unva he mtu mshambe alikuwa ngodo cha yamba far basi nono hamba tukubali baba la ujoja ona bekana watu da zawabu mna moto mwema ganzo ikedaika katubushe ujoja ubale fijobo fakhari wambe ukana wo wanga ihungu twenda mbio hai engawe waeche bondo ni bijonge juze kijao shaina na uzo gotuni biriaja untushida hata amba unibihanya wange narikera dikemdo bziso wo faransa ngurendo ndambia mdo ujanza fanya rwanda nzo maulo iho mwanzo nifanye fanya kundi la toa nani rege mapasando hore ya ndeni washi yani huli sebasi wana wake kwa somo wana wake makulusha kamtona kaze pirizo zilo hunizija aina miho edane tili tifanya misatata ila mitango na problemu wanangu wanshio na hii ndenge mnafuko mtima na buri sawa na machana mararu aina mwanangu watu kwa izo son tipi wanangu watu soma ngoma yetu fengwa wasa izo son tipi yake lazima mdazi lole nga ujo samdu swala la kila bena mnayo direct andi machabu ya huwa komori ya wastahika basi haya nabondo wanu haya bainga basanga boko kwa tuona bo badi ngawe mnene banu godola nducho zimba hata ulohama utomba swala madilo atartibu wala mndio nzo blessa wala timru bo nda honde baba chao ndo tartibu ai namna ndo tufanye passport au vile no muhimu atartibu ndo laile uyokana shabo badi chao haruma tengwe tena atembango ketumbira bala walage basi kemro aba usoma obadi ngao mnene mtu amba abantu ntsina bwadembi za unwedamu amadawe alhamdulillah nga mundu mbayindu tsidi ntsuyo eha ado yangalia ndemana ndumne abonge wewe do eha honeze fikira mbiba mino unabayindu miulami usamihi kamyesh haya imraji uto tawhimili po badi ngo mtsala uhondo banurende ngonje ubless yalo mnene ngo ngo mtsala banurende banukutule ndamba bana inamba induna Paris summit to hula jambe na mbusi miutungu emba indun lao beondi sote yande majawabu ya wandu amada wanu mtume sallallahu alaihi wasallam amba inde man dakhala ma la yughnihi laqiya ma la yurdihi aina ujonji yaru maruko za tumhusu basi yeto ndana ndoko kana ujiwanizo bo badi gawe mnene ba bo njona mnene kono ndamba yindunga mloti ndami wala ntina bwadembi za utonze da muntina ze kanseri ntina izo alhamdulillah rabbil alamin nja unjili rialindo yangalia shano ndamba yindunga mulomba yidutili bo badi gawe mtale banurende banukutula ba banu imayina mba yinduna Paris summit to la dezembe nezembuzi jeze toro ihamba asijabwa umvuri zize bombi basi mtewe ntira wahanu anyikana ubwela fudi tena yambe ndoko arumwondo tsungo unji aruma masuala aruma marengwe ayina ndoko wanzo wazambi watu zipulira cha wazambi muhimu bo arwanga utajiri emanu kurongoza wanda kati matajiri yo amada ilahi saleri emanu goli bahiri ujanza ndo libahiri wanzo saleri kadhali jo ufaidi yo jodo jibi wabo mima skine ke mima wanzo do rongo za rumatajiri walona mapesa jodo hore wanwa bandu wako ekemru mathala nge komoro kwa mrongoza
bakamru lo fara tamro lo surka wengu jo ndara kumia nere basa ta jo sawala telefoni ndoni yongi yombi wala mdu lo Facebook ka sina mahamajana maili shata jo uparisa telefoni ndoni yongi yombi ntamba telefoni ndo urongozi ngitungo de charge ngwa mabala wa parisa bwenje bane kengi yombi ola urongozi ngoto no msiba wo embareso ne namna kuto izo zo tipi base ka ono kabala ngama lo benda hafe bamazo mdulo aruma irutuba bas aina mdu abasa ngene le jawabu lijo mpasa wakati hiyo aina mdu ngujodaza alkalam fidda inu yo fedha hautorongo argent wasukut umdudaza ni dhahab mdu ngojo calculer ateze ngonjo zamba ntina uvurizo bombi banare mu vertige bana kalima njombi lolo engo peze kilonga banu obiba kilonga zekilon loni zoke zinaukanziro rahane le suala diro la kilaba waluzisailu izo ni juao zekilon loni zoke zinaukanziro rahane le suala la kilaba utona mrumu zise zabar ngoli zekilon loni zabar peze hindi wewe ariba langu peze chao ariwonge na kilo jana ariwonge chao aribanu wo chao masuala kukutina mrugo jo stafidi basi ujoba ndo aliwa ujua zekiwa la ujua usikachuka dafanya izo ngo chuka stafidi ngo ndi bunkomuri anuwe hazingi yo kele fujari lilawa akabana to wandu wangu uhali Allah ngo wakomori wakamakosia owenji ngo wakomori wakamakosia owenji uqsim billahi kawatuka wadoste diaspora wamba wangu yungu alangu anongo na hamu wa hangu fanyazo wa dihangu alozangu asomesao aba hawajuha ngo anzuwa le pize wameticha uri uwo uri fungo uri hibiyo watungari ndora tunabeza credit za janarika horido wala pize inu shabu tabani inu peuple inu fatigue abnge biyo ila mwadi ngosire mwazi izunguhe kebi amawandu wala paraki boke maida izidia awandu vura msumari bo kontujo onula ulada hubi Jamaiki owongo wo iwe eshetwa ngishoyiho ele jimbo la miswiri lamba sijara bonni sigareti ya chocolat demna jimbo msona wenda miswiri la lichega ka uramba sahabu su'u dhahku alayya owenza shonga wani rohora wagharrauni wani sisi majini lafuni haja bonni wende warenge mbahindu ya chocolat wayizingiza washarabuni walikativuru yao tijihundu ihsasi gharibu ngamtujwana mtujirambu tijuanga matonire jomba dahoni amtuzungushodi ngoni wale daho nturambu wale daho ezengozani hwazi ona emadiati hanga mtunga baida demvu ngenyao haina katina jondo ngamtono ulime urende hamjiru ababa sintina uvuro msiunu tena wa ulauzangwa kangwa ya bongo wajura mbuwa ya fer ndo mzima ngo mmono watanu ndo watanu ngo ne hokumi na zote si wandu wa Komori azala waua awafungu awatoa mwazini ati mahakama wahibezenuko mbiza duniani pia ngo warendo anazura mbitijao waniko rajana kwa jenda ulamba paraka omba msabunuka aomba shido barambu wekenga abo wahala shawode wa hudu bakredi wati na mulimo mkati ambasada dini ya viko ikamli na pala macha wadu wekenga yo kikajata wa Komori tena jumdeje wede mwana jumta kredi mjumla pizo oanza mke wana damu oanza mtitolo oanza mtike wa mezida jino mzani izo ndizo ya kulazimu ekengabo yinu ekakejeda vacances au ya huma basi kwa lazima ndo shukuri na uombelea dua kwa Mwenyezi Mungu na hifadhi diaspora sonti pia rolo kar Mwenyezi Mungu ajali misafari dua Mwenyezi Mungu awabarikishe waroshe wa waswidi chabala dua katila basi chonji bala ida ruhombi na heni ule rudi upashale mwadi kuna ule ataindo katide marene sho makauli ya ndabo abalo muoni kwa tungo uvua mndo sibela buru abire ya jina ukatina rogo yafanya ewe mndo aja waliswa maele wani kwa sare wavaya wani itizwa mapesa engo konti ndo arudu amba yo ya urtu ke jaka jao yo edine ya ke jaka jao yo mbe ya ke jaka uruka yo emrendei
kanina hali boko wallahi itimdu hutuo adware ngamvyo da ni famia waja ufanya ngoma uzini go udono imagine yo ke ushia ngoma ulo hama bale ila wede ulozo na ula kutujwa ila ndapi utakwenda rumasiro doneri huli unikwa mapesa ubali ya ukeshe mdu mshe ngabo wandu ko atakwatula ngwafanya omarando emaelewa ya pishwa ndo halene zetini wabali mikoba wakamana zweni wala likoli wamana utablu wayabali yeni mdu dani ke mdu mshe lenku huyo na balanga wandu wapiha wajola imba byaba kina izo ntipi comportement bukonge lazimiyo o aina klasi yaho wako mori wandu wala muwajuizu wansao Artemizi listi ya majawabu basi ujo sokana ingawe na kilo ngapi ndo ambeze kilo niloni zoke zitinziro rane le suala la kila ba wanuzisalo ego tuka urenda kama na kilo 10 au kilo 5 au kilo 2 telefoni ule niyo hindi mimi ngami na iPhone 12 mimi na iPhone 10 mimi na Samsung mimi na Galaxy telefoni ule niyo mi wishie kati paro mi ujua udiconnecte arumu internet mina noke yanga mina iPhone yanga mina jao wewe ti free wewe ti SFR wewe ti Orange itete telefoni ule niyo ibeta abungena bamkwebe wataja woja basi uchikomda nuko hindi eba nuko nshije ameshije ngamyeshijwa nada mwene mna nshije ngamdoze mfia ngamlunga mno ewe ngo nshije wewe ngo nshije wewe muchikoshinda busiti ayilo swala la mndu mwenzake ni ngono eba ngo nshije ndo lo Faransa eba ngo rejo hiyo ewe hunu ngo rendo yao ngabo majawabu menji shanga tufanye list namna hii unaona mndu baranzo sikia ranti wa basi kacha unda mbamndu ya mlaulia ya mlola uo basi kutambiho bo eba nkutuna mndu ya ulola direct engofikiriza bari nsonda ntolola ngawe na mndu anzo ya mlole ngawe na mndu anzo ni mlole basi engoli ba hindi ujanza mshahara wangu ke hindi bayino libo ezabari utuzaya dokati utokanza wewe mwanzo ni uzali wanaziwa nango tukanza utodu wale la ujonu shishi yao direct kana uziza tena la saya ngabana maminga do buhari ujanza ike minga namna wonao bas ewa nusoma hindi ngwanzo ndo soma hindi wewe ngwanzo diploma hindi wewe ngoro kulite wantu wana shirika eba nidini joka utofanye mashuhuli lo Faransa zabari ngojikada fanye mashuhuli ndi warwando waloko muri kwa tushindo hula amanzo wandu wajo ushinda waleke wasiyo katika mjeda na walisi Tanzania afanye ndi wewe usikujoka kwa morindi nje fanye mashuhuli basi yaudi majawabu ya paswa ndo wa mada wana yaudi majawabu ya paswa ndo wa mada wanu alam taabani ya mada wana Ewan ngo Faransa ngurendo ondo le Faransa ngorendo ngwanshiyo ngwafanyo hazi ngwasomesa ngwalela ngwabo aina mndu kufanyo zombi ngwanzo mtazi nende natunda uwezo ngwazifanya Faransa ilo tsuala la uzisa mndu mwenza wakiti rahamu jaka maswaria rahamu jaka madurwa marante ze fenti chao ngamjo uona ngamjo upashilwa na wakati hiyo mndu kala umu ya pashempunda oina ruhombi ya topashie jazino wapasha kumemba gari getu kumenyeha dempunda deleda ba ya ture mayiro bwebala ya ndangu ngoneze mbedume mdasafini mbedume geiruka imsekwa hiyo mndugu zinyonga basi malaba ado wadaza wado tembele wena mnaini dena mnayi ngofanywa zindaho ngawe na sete yako na setete ngomboshe wando aruma setete ngoro rucha ngabo mdiamba ukana direktori hapuza hazi ni mfumo wandu kwa jaziju wando hazi embe ya majaya puza usiku dima wandu pia waziju endongo de valeri ya hembazi ufanya waharumu wanadamu wa hisi
wenge kana kufanywa zinda amfanywa zo pirizo ngamdo pasha ulo pirizo gabo yo hazimbi kempeshi onro ulo pirizo shaula ha ngamfanywa zilo hotel ijo kirika mrungu fanywa zipirizo gutopasha hula ikekairira hana vinyo uyele hao oloteli yufanya za rumwe l'hôtel 5 étoiles 6 étoiles ila ige jo 12 étoiles na 20 étoiles ina mtu kaza mwambe duko tidio ni mfanywa zida ugana sede inga wana jabu izo kutuka unda faida hindi zamani ya de zamnduzi mzinga manya katushindo zi hau washaru tuanza nje zindo wajiza tumusu za peli zani soja za wa homo narikera dimra ebani yongo redo jeyo hai bo badi uneneba ebani godo la hindi ngamlo eshiko hunjibi alhamdulillah ngwajala ntina wade mwi ntina fikirambi ntina niyambi de mana naneneba abu basi ha ngebala ngwanzo yambe mimi kamina wade mwi na rohombi wede wono bo badi uhondo bani urende abantu mimi titoro ina mbadi na parsanto hula nto zimbani ile ama namba njo perso filgon torengani holele nwe basi wala ntina sukari na shingo hai ibanu kwanza yambe kamina diabetes mimi ngojwandi chwe jangali ntina ende bani jabucha ade jawabu ya mpasani yo mratende da vurizo mkalima eda la izo ngo izo ejo ni to aso de mosa izo ngo boya samba izo sino paro jo zitami izo mosa ngo jo united mosa ikado na makaulu arojo sitwa de mosa yo welele anaji na vushe jema uvushe bi na spribas atozi lomba na imsaja ubasa hosa to ndete ni mosa rojo kozito mdeje sasa bakana usa swala la saa tena la kilaba wanu wedeje uzimbi hata abanga mina wade kata abantu tizim kamina diabete wo aribo ifa bafumru ariba lange na sukari gena tension ariga na diabete ariba lange cha ariba endea unge mtuzi na sukari na jiona jizi aina mbajo parsa ula zitabas basi mnike chawa buli cho ulingana naye wakati yeni joka urongoa ewe ngoje jibuje woni wikana mnde manye do banu yani laza wonti na yani kibu kujo twali yando salamu alaykum fanya inshallah khair Mwenyezi Mungu ubarikishe taratibu adabu merci nana weba ha egonda ibana unji asanga abadi unendeva badi ngamtala badi esabari bo komori esabari ndo tonende ya mama burueti basi mboto rongo kilaba mtukatunda dizo atizo bao ebano tajiri ebano kurongoza ndo ketsondo lo tajiri au kufanya zo banki au kufanya au miyama zo kufanya telecom bayinge de mndu udungo hoseze nyinguza ile au kufanya hydrocarbures hapo basi ufanye hydrocarbures zai mama nimeshaurizo mbazo masuala baho hapo ndo makirtasi emano dungo yato mwanzo unikeyo ngaona mdo prefecture unda séjour faringu sokomori ha ebala unda bakritas ebala unda papier aribala nda dumisi aribala jauto ha ebango fanya zo prefecture modoni kawando na mwambi ngofanya hazi ujumnika mba séjour ashe tukanza niju ujua urende zero kuza wandu anamsho hatu julo mwana tanga Ruyusi Muhammad Mwenyezi Mungu rehemu afu atusonti pia kama wabenti ujo sokana ebanu ngwana kilonga upeze kombia jokiri none hakenga mimnene haku jokiri none kama mtala haku
peze kwambie izo ni juao ze kilo zangu zoti zinjirane lesu ala ilo ujiro halo. Eba nuwangu yanshije Faransa. Engonzo yanshije wewe. Usele mnaye. Eba ngo yanshije iyo. Anzo ni yanshije. On doit nous bidon nimba régler vite fait akawana garanzo rishange enti nani comportement ya kishenzi ya kilaba ya kijufumuo ya utolonja romango za tsuhusumru ya usama swala boko kam ndo tambisho wanduaji ge lazima ujuka urongowa ya joizo yamba wone mwana mshiwa wandu weti doktera okudozalisa weti ngeuka doktori ekengwa zo hoja wiya de haundu aji tole mwana mshiwa wandu boy banu kutuzaya ngodozalisa wandu wanzo lelewana wanzo wana waja laba sanga wanangwa hibao. Donc quand Mwenyezi Mungu atukanta denjo zai. C'est bon, ile jawabu ujibiwa. Kutulola. Ngona mndumshi mwanzo ulolo. Tidami. Ujanza ndo lesanda hivo. Direct. Debidi yorito unafiki ba unudo wa mangamizani. Ndeme ya zalikoti ya tatani. Amjoka ufaha hudu zambani mzee Jimmy. Abaki des impôts en Zélande et kankisu. Charles Zélande tu je ça passe. Mdole sardine awata. Panye je machinwa. Mdole makala la onde ne mendi. Ya ode majawabu ya lazimu eni ujoso suala. Urende engona no katirende. Masuala eba urende. Balangwa nju ya munde ndongo idea zambi. Engwanzo iketirende. Ekuja onda bakirita siho. Ebanu rakatina ba séjour. Ebanu rakajambo shewa. Ebanu kutuza ebanu somo hindi. Ebanu rakutenda fanyada. Ebanu kutuja wawaha. Masuala yao wa Komori eni mnambie mdukane kemru no mdura mdu salamu ula ule mdu nzaho. Bango jovuza suala bakongo jonda wala ali. Sino mdongo za tena. Bani pashe otengoni. Yachipashe wenda wi. Yachipashe wenda wi. Odukanza za ingu jenda uni duktera karabuja huzisi. Odukam madingu jondo l'hôpitali. Odukanza kitasingu jondo prefecture. Ukina rense masuala ya kilaba. Ridungo biyamba yanu. Banga mtabisha wandu wenji. Manunga bandu marungo zao nga bandu aluna akili shao tufanya mako tumona. Bakafundi ala usomesa. Ndio shamba vyondo de toaze hanga. Bange jula wati hali kamwa wenza. Fundi akasomesa. Alafu wakamana mme. Utovuzia sifle bala fundi kwa. Ona ndio vuzi ona zoni pia kwa tsamba ndongo. Fundi kwa nzoya eleze wangu sifle ndi ngoni hula akawaka tushindo na mwe. Ndio sifle namne. Hai. Arudi tena kwanza yaeleze wavuzia tena. Fundi harengezio hazibaya. Amba umhadhara uhisa. Muhimu ndo kabla rahane jazia kuru ni mweleza oni banu wala de fundi. Rahane jazia kuru ni mweleza oni basi mangoni mausiku sika ukurije zefeti bakibala hata sinjaruku. Tamba shikairin ntilale abasa tijua tamba nanso nziani nate mafura bele gari keljandala ja mafura non tsoro hambabi basi hoso nziani ntoparsa mna mwana mshe ola anambia ukana unisaidie unibe yao tamba avec plaisir timba hizo gari alafu bwana ndao mwana mshe ola natumbani busu basi bani busu amba attention vanuti jibiwa nawe sofi babano mwana mahangu yo wewe ndo usomese mwana mahangu amba ndo ndo usomese mwana mahangu tawe mwana mahangu ambe mwana mahangu ekala wa usifle ekala wa usifle basi ndo ku class ni pia wakaupa wagale wana mme wala desifle wagale kabale mwana mshwahe esusu basi hata pia on tipia utungo mangale washide bana mwana mshauri Yesu
wondu ofudi andamba leo gari nazilala washafunda kanza uparise basi wakati la hamzi karamba nto ebanu ngo mtuguri renda malaba ya ukabo ritwamba jeri msomeseni banu kartujwa tamagabe bo sonda hubi abonge lazima yo wanduwa ile ya uka banu wandu wantizi wa njema siti malaba rimwambiani ukashinu irumbi enti hatu yangamiziwa na riwanilie ritaheze haki za enti ya hatu rimwene sani mridungu mratu wa muwani mrati ngamchungu ula pizza owandu kongo mwanzizao ni njema bahata nyoti pia mdodo wa majeshi ya ukaneke mndu ya parone haharu mwa mandamanyo hajaiho ngamjweda mwa mfitini ya sujuguli wa hapashia abo mashaka menjaru mweze fami ngabo tabu zinji abonge ekamdu ngode yalo le mrugo jolole ya izisabu ya fikira zango zontipi baru mwana nukta wako ufanyo wabanu ngabo mana mmea uzisamdu mshaye uka ebanu ngetsendo ulole ya ujoja rume furaha ya hangu ketene kampanyo ya da au mnalo le mada mndu ujoja rume shuli ya hangu mndu mshamba ukana bien sûr ti johuja basi mndu mhamba mndu komtiani wena roho riadhia wewe shujaa we mndu fair play bo mndu mshahangu mndu ambao johuja ikanga mlolo hakika we mwanadamu boko eruhaho yo fair play we amama joueur yo kati ndi ara mpira enda joueur ya dango mdenda mrenga amba ngabo jova hindi amba ti jova ila nguo zae makamikazi amba jova hindi arumeshuli ya hondo lole amba jova ezenguni tumkanda explosive abonge abantu wako mujoda unigura mmozi sabu hata anuna ki fresh abonge kifaya ne itoshe ezilo bonziani ezilo malani mdatena yejeza mndu mashaka na makaulu boko kaja husumdu autimize yakamhemu do mwambia ni ukana na mtubie Mwenyezi Mungu kana kushanje zitabu ziloko mori pa karishanje izo rulonizo na msubuti mwambe ukandro yo mwanzani hauyo muyengani emro inguru monro haunguru monai idha nazala albala yakele zahali sihi ammu salih wa taih yo urenga owandu ntipia marirenti bo wandu washindwa parale shahada ke mwafao ila ke tisoja automatique kashada la ilaha illa allah wa rasulullah ila ta ila iltizamu ila mizilano goboko halafu Mwenyezi Mungu zisahidisho wakati roho ila wao mndu hashindi hata mke makauli yao bo watukufu amonge narikeradhi mtito dubiso haruma piège haina kuchocha mabia kana emergency mkubali mwende jao mkubali mwende haina rukumjua bila mkubali mwende mndu nado deiranzi timtsona maji mtsona mwenje mtsona inuma mkono ndo urawo hifano fungwa mtsema mfiko bakia pata 2030 banga mjofa pia na mwagala ndo alopirizo na mwagala ndo watrawa amjatimizi warahomo monani ambao wana habari mbavi wana nukatwa biswiri ari ngabo mlevi ale wandro umsi unu hatwari ne majiano ende duka nenda haruma busheri ende haruma busheri bala aishia au mnapa jabal balangu unomba hindu alafu au mnapa miao mnapa hango disolila wala mlevi amba mnike kilo ya fuabo ya yale hai o indishonere wandu kwante sinyama wala haungu wa kilo bala mnika mabaya ikata yali wala ya tivis arejete na miao andi sotemeze mnapa handi solila haba mnike kilo ya nyama njema tena yale ola busheri aliunga mhuzondro tena hapuwa kilo ya nyama wala mnikadi wala nyama ngodo zahe wala mlevi ngodo zahe aba nto kilo ya nyama ya kebda nanika ema bawarudina amba nika kilo ya saya
amba ndini amba ina wabatu kubali amba misika utradize izo mnapa haya kaamba sika utradize efasia mia ufasira wala ngenanza ana mali je m'en fous kama ni ka kilo ndaro uwo nukawala manzano wangu amide na libala ujo aruma busheri ha ni unasi bala maba hajatsi abawi ya Disemba ilwana tio no maba ngalida ngamu ya elezo ka onganzo kilo ya nyama onganzo jauti ufasiriza titradize bawa ni kawadi abange watukufu narikerathi nirenti unafiki rikewandu wa ujua ezenje magizo dabi rizi saidie ezenje magizo dabi rizilani ni mabia ni ukana makatrilona yo kabati za mafitna tena ya umana wasi asina objectif aromba Mwenyezi Mungu ya ihakikishie kama ngwa benzi haina wakati ngamo bodu wana minga mina confiance kwa Mwenyezi Mungu jolijibwe kama ngwa benzi Mwenyezi Mungu jojalia rifura hiti hali kama ngwa benzi nti hatu beke dhuluma ngiyo inji ubashia haina mdati sombo kana garijoka umfanya ni jauri kubali garijoka umfanya jauri kubali nduna tunde kemru ambilo ndongo ni wandu mwanzo mwede misafara attention les vaccins zilo Komori au zilo Afrika zote zilo Faransa wizo au Europa kam tahadhari be les vaccins zilo Faransa wandu wachanjeo wandu ambao ya uka deja ngizo na problem kwa jamba hizo maereo njanga mfunyo wa system ya ukana mruka na upashia paka fanya jau ya homa pesa nzu ya farudisho wa wandu na ndongo zindwa ji mielezi wa mhara ya isheleye shatudo utuhamba ekezi janga tuhamba kala alam akula ekari jamambiani ni wandu mdoko Mori ngamzinao danyina wandu wa hifa ngamdeme yao koti wandu wa hifa ni mafundinga mmonao ezihundao wa Komori mdaza majuji wakaulazimu mniko wananti na mdani kwa haki ya mwamia ngamtungo ufanya hizo azadi anzao isheleye ni majeshi na nyondosha hemajeshi na niwazata hemajeshi na nyanya hemajeshi owando umahanyu no wana hanyu wadungu wananyasi kwa tungu wao hifano wafungwa na watortire nyondosha hemajeshi kamona wananyasi wao hifano diwana muo wananda ndo umahanyu ni majeshi wado ni wadade no ni wandwashe na ni wananya hemajeshi wajao ya poswaleze juma ni makhatibu ngamzijua o no mdaza ni makhatibu wa hemisiri ni maulama wa Komori ni mamufti ni makadhi ni majeshi ya wajao rumse darasa za hanyu walawa yabo ondiwa wandu wafu njia malahoni wahibi shahula wahibi dhahabu zanagizo pia ngwa zirenda mdaza mabulia esheleye ni wandu rakamwambiani ya ukana wandu waongo arendao nai mwamba ukana hareje ingu jarengezenti ngamwonawe zijirio nge haina mnungu jososo ni Mwenyezi Mungu si embabiti itiraishia au raijua riwani sari mwambiani yo ezabaki izo zahani nide mjo uona ya ukana ngamdunga au kamtsudunga sha litoka hanzari mweshelezi zeni ezabaki izo haina mnungu jososo ni Mwenyezi Mungu sha eba wakati wa uramu wa ya ukana Fakhruddin no wanyanya izo wakahamba dizo eba kojaja tikauone saukana systemu yafanyishiha ya husu omtungo wa maraisi waili walango wadizo wanu yodi nakahamba sha kabati jamba wakati parola pizazi kwa utiparola piza Mustafa sedishe kabati mliabo na mlapiza shatamba uriloba dima rifanyo hazi ikaulazimu ike rekade madelege rekawandu kadhabo wafikiri jeri tanganyihe rizijotubulana izo ndizo nakauzamba ezabili tamba mduna fanyi hazi shamra soja jamba na mundungu hamvu kamja ndungu hapo ngamjofanya jao izo ndizo ni kuhamba ekangabo wandu wakama blesse hena mnana kaujitekeleza ifoni tahesamaha shantwami ni ukati paro lapiza Mustafa Sedjek au tiparo lapiza
sufa mahazi eziko haina wanzizo nti kheri mguna mnike aiwasilishe jabo kana ngalimwambia onika sonti pia karomba Mwenyezi Mungu kasombwa nani ya ukarunda nida ula haki banga mmonao waraha ede yengo shumkabara rakam jahunda 2030 ya joka ezengo pia msamfanyili weze pare neze majina hizo pia mapesa hisa hata ututamba indumje mlemkena muomo ne ila emergency mambilwayo tayo kabati aina tasinga mchuko jwa mori tini ya mafoto ya hezi nduza ya ne list ezilio nezitiyo nezilorari neze namle isho mawala payo de mavuna yaho unafiki nezendabo za hanyu yaho de mavuna ya hezendabo za hanyu no unafiki taizo pia ngamla usardi rojo kange na mafura reutona reudo na diabetes nezo pia tiale ngamjoshia kabati shingo kabati amrende hawo jaruanta zabari do unafiki au kam fura hidanyi na makrimineli ngamjotimizie mahadisi yangu nimwambie ni ukana abantu wanomba daishele abantu wanomba na ramwarjo pulezitwa sikarija bwa mtu sharambeza barona nyasi aulwawa haina mndu utona bwade mwi wa Zaimer gujokazo les wala tuka udemande eze utuba zangu mwadoni pia la justice pour Amada Gazo Azali tu n'es pas le bienvenu à Ikoni avant la justice. La mort d'Amada Gazo n'a pas de prix. Ils ont des ongola to dozifanya da mine mwana Clinton ndo wasaya hata rija randu so la piziwa rija ramwarjo pulezitwa rija nduna nambiye directeur ya wandu na njiana ndi so la pizza pabo wandu wenjo ambao ndongo bokonti d'accord emido njiano wala pizza njapa mimeza hangu wandu wanja wala pizza nga mtutufanya directeur na beza bari Amada Gazo ya ulwa amu waido criminel ngejo ndabo ya wafashwa dio criminel alafu mtujo wala ndao bya janji yangu nila pizo alafu nga mwanzo nita mauna yasimini hamado wazazi baadhi ya wazazi wanzua ni na mtema fleur amjamba wemba wepurungu au kawe wede ufo wede utambi ho mimi eze ngo zangu ngeze ndao chuma mfu ya ukana wala wa ulangina garu ulangina jaw emi wanga mjuo izo nduka uzisiyo yoni mana namba nyondo mdugo bali sembiyo wala tuchamba cha eme partager tuchamba wa tia cha onjazba cha kojo uzisiyo amna shawoyi اليوم نختم على فما تكلمنا ايديهم من شاويه eme mria vanai mna shawihu eme mria kaula pisa wandu mna shawihu eme mru wambo tobiambi ona matu wanu wakanti waono rongo bokoke lazima waishia makaulu mai na boba kadarasa baka Qur'ani baka mawaido baka ndungu za muhimu shatikanta mtu shidi azido ana udoti ana udo partage na ubeshi ya wandu mna shawiha partage mafoto ya tobiambi ya wandu a partage video za wandu wareleha washindiha shetani ya wabahi hizo sonti pia ina mgojo uzisiwa na mleti ni mdoke na confiance ukane kenja partage mba ndo la kanza bobasi tukazirendo kuzi watukufu tukazirendo Mungu Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala ikema halani yonga jofurahi kama wabenzi wandu wadaza wala la wasiwa eka wabuka wandu reka ngwa omanga reka ngwa ongazija reka ngwa o reka tichindobi Mwenyezi Mungu waswilisha wala tasemaliza hono ili waunu wakomori wando jamdumru wati ya jambe ulanda mi handrabo wongonzo ya jiubwe wongonzo ya jitero majali ekabao mndri abo wongona ya usa jurujura kanzara mwambieni arobe Mwenyezi Mungu wanaleti hali ya furaha kama wapenzi